rotunda itu kalau masih ini tarik kata komunidade Barak festeja muito por isso que sista no vai jogar na igreja performance dia dele no hidoro mais né a comunidade Barak mas Simu que Hodi ya kemarin saya kita tahu kita hari kita sama jual dengan relasi dengan komunidade Barak maka festeja muito por Simu ina kita itu hanya sampai Simu Daneil Delio parah nih ah dia kemarin ya minta pak kompanya gile gile dia kemarin sih dia pakai informasi dengan relator kita buat sudah main sama dia kemarin sih dia pakai informasi aktual dengan relator kita buat serkat ada daunnya itu nih boxista nih gua nesan Delio Mozinho oh Daneil na Timor no Komunidade Barak mas Simu glory of stage na content itu mereka pindah main dan dia tahu informasi kita buat sila kata kita dalam popular sama Barak mak Hafoin adalah seba boxista Timor yang dua nebe Husi club El Matador boxing club naran Delio Daneil nebe mak Ambori mak Timor Leste naran event internasional Hafoin sport so balu Indonesia no governo Moscow parabéns no agradece no boxista yang dua Delio no Daneil assis Delio nebe Ambori mak Timor Leste e evento internasional o governo continua a criar condição de Husi campeonato nacional. A cultura qual foi o Mira Sira participa em evento internacional. Karena o Indonesia Sira Tony Timor Leste Hodi Sira yani tarik kata komunidade Barak mas senti contente teve se unir assim a Delio no Daneil na presença Anesan Timoruan emohot presente contente hoje posista na dua ni Hamori Timor naran ya jogo internasional Anesan punya tahu ya Bali Indonesia
jak mal sira yana maka abuan dan relata kita buat sira kada kita Barak hotel ko Simu Hodi Simu Delio hotel ya ada sudah PT ia event internasional ia Bali Indonesia pada na wong lorong sira ato na di Timor Leste na komunidade Barak masih sira hotel no solo. Ano motorista lagi ni Barak ni. Tidak mau sira na mas ada tahun kapan dari sira Barak minto Simu Hodi Simu boxista Delio hotel ya. Ini, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Sudah. Dia Delio tanggat informasi kita buat sira kata kita maka situação atual na biami relata kita buat sira kata komunidade Barak maka Simu Delio Simu ho Daneil belo ho entusiasmo TVs. Mau mantingin itu. Apa ada raya ang kamera mo beda ni kan? Mau mantingin itu. El Matador. The supporter ceremony. Mau.
Dia malu sih dari nama informasi kita udah banyak tahu. Komunidade Barak maka ho entusiasmo di Simu itania blok sistem dan dua hande santai muzimu ho Daneil belo de ma tone Timor Leste. Apa informasi mau cerita ka ia meu dia fain tuku selalu resinya dari Komunidade Barak maka tengon ya Aeroportu Hodi Delio muzimu ho Daneil punya presensi Dia mau sih dalam informasi dengan relator itu kata kedarahnya boxista Delio muzinho ko Daneil pengiu a ponte seperti
Para tiro na ito. Dia malu sirai dan informasi nebe. Kita tak acompanha. Kene itare komunidade Barak hambre kili estudante sira hambre Hodi Simu Delio Mujingo. Oh ini itare sakito kamera se majingo. Delio Mujingo Daneil. Halo. Ya jadaune atau na ya Timor Plaza ni wen no ini tare mate tebes. Kira kita restart terus Timor Plaza saya tomo Hodi Hodi Harir Delio Mujingo Daneil. Iya weh ya.
Ini tarik kata kap, sirna memang servisi lo larang sirna saya hotu meja di orang kampanye Hodi Simu, Delio Simu dan dia. Ini tarik, itu bayar bengkel sirna.
sila mah tu mana ini. Kalau ini bagi deh. Ini hori ini hori. Okar bagi. Lagi ini betan na. Mana itu? Mana. Hah? Ada. Agilai. Let's go. Tur dia kena tu. Interessa bu. Hah? Aeroportu. Hah? Boto mo ba pala? Ini kemau siri dan ditarik kata Komunidade Barak mak sama ini di dua servis sekolah. Sira hoy itu di dua sama hari di Delio.
Ati informasi kita buat cerita kata dalam kita ngakompanya mau fungsi parti segurança memang Hodi acompanha ya boxista na luar Nuati informasi kita buat cerita kata Hafoin de Sira descansa itu an Sira se basuru itania primeiro ministro que era lá semana que mau ia palácio do governo. Tapi kita buat cerita kita luang atau acompanha patingannya live streaming canal YouTube televisão Timor ou how vai malu atau yang dikatakan Komunidade Barak makmai Simu Hotu Delio Daneil maka ita pun telah bela tambah dalam Komunidade rihum tebes maka ay hamu tu ke fatin dale News naman.
Ya, hati por itu buat cerita. Oh, ini lorong dengan apa? Tentu deh, oh ini Simu dengan konsisten yang gue lebih mak tuh. Sebenarnya performance ya Bali Indonesia lebih mak, oh interesante deh, bes. No, ya, nih kira apa dari sira oh itu Simu di Simu, sirnen gue oh pawai. Begini, ikaremo ta esta Husi yang besar Australia, mas berikut ya Australia. Kemudian tema buat nabela barki ko amos lugu kira makam leki estrada nini Hodi. Hey, Delio Daneil ni presence ande. Tempo mai Hafoin de. Ini tarik kata Komunidade Barak makam break ko entusiasmo Hodi foto kamera Hodi seva Delio Daneil akan kata saya foto nomos berapa video ini tak kampanye di Komunidade sira makam break lagi. Mati informasi itu buat kata kini mau akompanya direta Husi parte segurança Delio ya. Akompanya Delio makam break na bane. Me ani hito ni piala na bebak pinda da sporting ya Bali Indonesia. Ya jogo internasional na. Lima menit auto na.
Delio ta nating pro ba malu kare na sira kata daun ne kamera lamo tamai tate kata mendung tau foi impacto ba iya jarina. Yak mau kare na sira na maka ita kompanya da daun Delio ho Daneil ne maka iyo ni kana maka naran basically. Ya kira kita rea apar ki ko cerong sa kompanya si trada dini Hodi Simu Delio ho Daneil ne presenta ne kompanya jowo tanding ia Bali Indonesia. Lihat hal sederhana nama kita hari dalam Delio ho Daneil como equipa sira na mga sinatag pa kompete iya Bali Indonesia dalam neto namai no ihane lakleutan sirte basuro mo kita na primeiro ministro Kerala Sonana Gusmao ia Palácio do Governo. Ya kira na ka supporter sira o pendukung Husi Timor Leste anu be makpili ho Daneil pa kompeti Indonesia sira man sa supporter kalau sira ma be ma Barak grupo Delio kohin loron sira konsega ma soru direita Delio ko di halo pa waya foto ko Delio. No ating informasi kita buat sira kata Delio dan Dela Husi klubo El Matador be maka antes de competir jogo internacional na sira halo sirnya preparação máximo que foi mais no Bahia. Na Bahia tá quando eu kata Daneil jogo refere ya ronde que tiga ya consegue hamuno ya aniversário no incluímos Husi Delio ni consegue lá com o aniversário ya ronde segundo. Amrit ya kira nama Delio Daneil.
Wait, David. Kalau kita malu kira, obrigado vai ter a participação, Husi Railara na nossa reunião, ele vai correr cari que acompanha ele, ada kita ikaw tapi kata kira na realidade, na may Simu, ita na boxista Nairua, Delio o Daneil, oras na ita sinari kata ne rame demais. Tamai ita sila Husi ita sila ako pa na pati transmissão direta. Husi live info mesmo se ele sila ako pa na pati. Update na kaya acompanha o processo comboio da mesma coisa Husi Husi Aeroportu internasional ng Labato may ito ako lang kaya area Mandarin niya no se continua pa iha largo presidere o sino la break o si sana igual Delio Aeroportu internasional ang Pulau Lobato Komunidade may ito ada di saya continua na kami karena kung ito wajar kata kita dua ada kumpanya na kami ang live streaming. Kita udah partai Siman dari kampung Pandang, Komunidade Barak saya may luron Hodi akumpanya direta. Itu ba ita na klub El Matador rebe maka durante el esfuerzo pa Mount Delio Daneil hoy kita consegue esta victoria. Italia kita na may dua pele banana competição as de Matia balik Indonesia sabra ita pasti aku pernah pati sabra ita pasti aku pernah pati bisa minta ne to remata Barak, Barak, ये दो क्लोज करना रे malu kira Husi kita bersih sudah kembali dapatin ama itanda proses convoy bal lokrak margina ne sela dapatin ama nani kami kita bersih labela se sa muluk lewu si transmisi Indonesia kami dapatin ko tapos sila ko proses preparasi kalau kita konten di luar yang berkemerohan, jadi konten di luar pun itu kita sama ikan Korea. Ini sih kita lihat pelu kaitnya balok dari luar, tapi maka dia tidak masih sama kual dari kahre hotu ya parte ya galeri ini Komunidade Barak transporte rumah. Ay kumpul itu ini. Oke, napati usu maluk sira kumre napati karek maluk palo ka maluk prona na sira no telespectador sira are no ako pa na pro kombuy balo prak makile ne karek
Atu relata kita bosira Italia baluk na ruan ne sida daw ka dia munisipyo origin Husi Los Palos Lauteng niya. Made hoy no pre kidene Los Palos Lauteng et maximo made ema uto antus se ustedes o di acompañan no Simu convoyo iya no pre man kidene. Label. Label, ladia kuatnya ladia tidak. Las lakoi ambil safety masih aku label. Malu setelah datang ini iha se meeting itu iha galeri. Iha Portu Delio oi nabe orang stan tarik iha mos dia tamos regel protokol baru dapat tersedia langsung. Habis amade mak malsina se meeting itu ini depois maka kita se lautan. Kami tarik kata ini mobil itu sao konvoy ini Barak tetap tempat supaya tempat market. Dalekta usmo desculpa beta bosira ne bako ini atu hari karka atu hari tetebes mau Delio no mau Daneil hoy mebe au na fate relata beta bosira kata kami Italia regra protokol atau kita susah itu atau kita belese kamera pa iha mau Delio no mau Daneil. Andema kusu na fate beta bosira ni ya compre sound tomat atau kita mela compre na fate proses convoy ne tor dia Dale amigos akara atau amnya parabéns no desejo sucesso na parte va ema hoto nebe maka durante ne parte o apoio valia miliu ema nebe mak suporta liu mau na hira nebe maka kita kata sai supporter ba mau Delio no Daneil kita pati obrigado Barak pa itabosira ane sa sidanau contente no orgulho ba vitória nebe maka kita nya bokuta mai dua consegue Nori no hetan no oi Nori tabela assiste dia processo di halo pride mane tidak langsung sama palas itu tertulade chalo sa bye ila bati din mo tertulade lade tan geska awra ba tan mo parwa italu sele bari tan ade 20 reten anggunan ya kok mana mat malusia ampe ke laude laulu apa parwa ini apa kan tu la sabi to na ba ha kalau si Ratu pati menela ketemu cerita kata kita nih sira Barak maka hingga dalam formatoria dalam di hanya fokus sana dua tahu tarik kata ke Barak tete terus lau ide di Barak tete terus hingga dalam beri partisipa ya fokus kalau baiknya nih
dia mere sira mere kelai tantu sampalak Maluk sira ita tone palas governo oin ame sa oin ame relata bita po sira kata kita nak konvoy ne Husi Aeroportu Internasional Presente di Ksolok ma Husi Rotunda di Ksolok ma ito Palasyo Governo. Ne bita po sira Husi ta po sira to company na fati to proseso ne remata. Ame kadam ne iya na Palasyo Governo, disculpa ya kadam ne sira. baju tamatir re Balok sira. Ema Barak magsihila liur Hodi gate. Mas ke toten fati debak destinado ba boxi sanai ruang mamre kita di sini sira anti sales na fati Hodi gate na fati adalang. baju dia apa polisi ami bele sama galai media baju baku lapu sen usko apa sen mana sih kita nak tahu Maluk sira to ada kelas gubernur no oke anu pas tawang lori Dia kembali sira datang na tona iha palasyo do governo ati fragmos kita buat sira katakna ito ba kompanya na fating presença Delio Daneil iha palasyo do governo hira Simu direta Husi ita na presidente ita na primeiro ministro kerala sana na usba titip titip na Kini ito ba kumpanya na pati? Ano na sila? família os boxista Memberi marah gitu. E que numa situação atual, né, via relato itu buat sira kata kia a palácio do governo maior ya staff sira sai tu mai liur pode acompanha no Simu direita itania a boxista nem rua né San Daniel belo homos Delio
So kita berada. Jadi sekarang dia kemarin cerita informasi itu buat cerita kata se filho que fale mai foi de encontro hotu am se continua a relata fale itu buat cerita o ne processo encontro ho primeiro ministro entre Delio Mozinho ho Daneil bil tamane am se tak itu ngamnya live ni to buat cerita acompanha fale tempo tu kita luang acompanha na fatin hamnya live stream